Aduh, ayah aki budek. Sugan tadi ditanya. Untung tadi ditanya. PRT itu aki-aki nanyakan WOG. Oh, mau nanyakan yang rokok Yang kemana? Mereka ditulin. Oh, ulin. Nunya. Oh. Pakai atuh korbo. Mananya juga. Ieu yang bandera ya, umbul-umbul dari Agustusan ya. Lu dicat heula. Pondok teuing. Ini panjang. Oh, jadi aki kemarin tadi mana? Udah kita jangan naik. Tapi naik udah harusnya. Banyak kedera ya, aki. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini sapu kaca mending bola takos ki oge. Naon sih ya? Ampun, main cari karang waji ya selama ya. Joroki, saya yakin. Ari si Uban dan balik keneh wae gobloknya. Aing nungguan wae Uban. Jam sakieu jan balik keneh wae sia teh. Aduh. Enggak saya ngarokok Ban. Cuma ketaruhnya ke Aing teh geus saya ngarokok. Naon ngomongkeun ya, Pak? Oh, sia datang dengan Aing nungguan wae ngarupa ditu. Sepeda sia ke mana? Aya tuh di ditu di Cemak. Oh. Iya. Nya ora gaji teh, Bah, ora gaji. Gaji, udah bau gara gaji. Aing teh kadangnya. Astagfirullah. Gaji, bara gaji. Aing cenah. Duh, kunaon? Gaji Abah. Kamari urut Abah di mana? Lagi pakai ya, ingin tiang bandera gaji. Kita ngomong naon sih? Astagfirullah. Aduh, aing mah. Sia, entas di mana? Entas ulin mah. Aina arek itu ngintiang bandera. Ragaji di mana? Ragaji urut Abah kamari. Ragaji naon kamari. Utung ragaji kayu oge kamari. Di mana neunana? Aik ngintiang bandera. Indah. Sia teh, itu benar ngomong teh kadenge aing. Ragaji, ragaji gobed. Ragaji gobed. Esok lihanan. Aing mah. Ragaji ragaji gobed yo perantingna teu gawe. Kayu naon ke ragaji. Ditanya lah pelang plongo dihanan. Bah, ragaji bah. Ih ampun udah. Asorean mahan teh mah. Ragaji. Aing cenah nyari siapa? Udah tangkeng aing nyari. Idehanan. Baik nyari Abah. Ragaji yo ragaji. Gobed deh paranti. Betul ragaji gobed.
Aing nggak sekolah bang. Kubur aku joget. Waduh, Cenggang aing nyari jeung tuur. aduh, gimana ya? Rumahnya kebulitan mantan ya mah. Sebenarnya nyokot awin hari. Goblok si Oban. Aing cenah nyari. Cenah joget. Untuk karunya sia ke aing. Coba mengora. Aing cenah joget. Udah aing cangkeng bentur aing nyeri sia mah. Mana sih jelengana? Bro, bisa nih kebulitan mantan ya mah lagi mah. Orang gaji ya narik. Baru itu dibawa ya mah telepon aja. Gitu aja lah, pondok mah lah sebenarnya. Ampun nih ada kita. Bah, ya. Ari sia mau awi jeung naon ban? Contoh, bah tadi abah ngerti. Yo, iya paling aja gongseng gitu, bah. Seeng. Saya abah. Aing maghrib mantai mah. Ari sia oban ke aing mah. Gitu. Saya kakolot Ari si Uban untuk karunya ka aing. Aduh. Mana tukur nyeri, cangkeng nyeri. Aduh. Kemana sih si Uban teh? Goblok pisan budak teh. Duh. Ayo, bah. Teh, ampun mana mana oge. Tanya tuh bakal mana-mana ngecaprak nanti. Budeg teh. Bisa nginjeng ya. Yang tadi teh. Lenggotan kayak gitu di mana lelur nah lagi pakai teh. Coba guys juga nah ya. Injeng. Dagangan ya. Sing pareot manten diidarkeun.